Ay, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya namuntlha ta hi ka hi loko Mayengani Bodyguard leyi of course yi nga duma swinene the animal a kuma apology from one of the bouncers from Mahosi loyi ku nga Mahosi Boyce Vusi. Yeah, so as you might have seen ka channel if I'm nga se swi vona ni ta ni vekele link ka top comment hi fike hi vona the animal a ri karhi a hlaseriwa swinene misa wun'wana na yena lowu swi tikomba ku na yena miri wa yena i tikomba a ri body builder or a bouncer so so after loko swilo leswi humerile tivhidiyo leti ri ku circulating hi fike hi vona ku huma misa loyi ri Mahosi Boyce Vusi a fika a tsala a statement ka his official account ka Facebook. Yeah, so yena misa loyi a nga ba the animal and of course it's part of Mahosi bouncers. Yeah, if ka tsala ku mahungu ya le Goloza ya event leswi swi humelele a Goloza mina Vusi Boyce Mahosi ndzi kombela ku tisola ka ku va ni jume the animal. Oh, ri du juma ne? Okay. Ku va ni jume animal i mhana vanhu va hi holovisaka. Mhana vanhu xitatimende xi tsarisa swin'wana it's either this part i mhana vanhu or i mhana vana. If i mhana vanhu swi vona mhani wo karhi mhani ya kona yi fika yi nga endla ku va ze swi fika lava holova or ku na mhana vana or maybe ku na n'wana wo karhi lowu a yi le ku twisekeni part leyi but it's alright. Ni swi vona ku ni nge lunghi ka animal ku ze ni jume animal. Ri wa swi vona ku va a nga ta lungha ka the animal wa swi vona ku se hi yexe wa admit of course you know of course n'wana na opinion ya yena mara yena hi yexe se loko hi hlamuselini ku a nga ta lungha ka the animals which means we are wrong. Even mina ni wrong a ni twi na ku swi loko the animal o ka nga tiyanga mara decided to ku vureni ku dio juma the animal. But yes, I think maybe it's correct. Loko mo hambana ku ta video leti as I have said ku tlikani ka link ka part yo sungula hi fike hi vona loko a ti sungula ku ti hlasela a di yo yima a di nga ri ka tona yo fika ti hlasela leswi a di juma and then a di fositela a di wiserisa hansi hi leswi nga endleka ma vona nyana. That's the thing leswi swi nga humelela and then ka the other parts hi vonisa kha di ba hi mpama loko se va humele handle a di nga ri ku lweni kahle kahle ku landzisa ma vona nyana. Yeah, so ku ni kombela ku khomeriwa ku va ni fike la ni kombela ku khomeliwa ku va ni fike la hi vu bouncer ni fikise hi animal ni dyondze na vu bouncer kusuka mavokweni ya animal ku va ni n'wi jumeli ni swi voneni ku ni nge lunghi ka animal. Vanhu va ka hina hi tirha ku hlayisa vanhu hayi ku cause violence. Ni ri sorry the animal ku va ni ku jumeni mina u ni pfune hi swo tala and na langusele swo tala ka n'wina advice from you animal leswi nga fika swi tsala. Yeah, but to be honest of course mina a ni ti lavela traffic when posta those videos. To be honest loko mo fika mi ti languta kahle ti-video letiya the animal a dliwanga na yena loko se hi fike hi ntiyiso the animal misa la a dliwanga na yena at all a di n'wi bangi. A ni zanga ni vona xandla xa the animal xi va xi n'wi beni misa loko ka those videos. Of course yo di kombela di wisela hansi and then ni n'wi khoma so a swo boha di n'wi khoma because a ta di vavisa loko a ri bukuteleni a dliwanga na yena and I kind of like feel ku a di vona maybe di outnumbered because swi ti kombela a va ri vambirhi va yisela I'm not sure if they are twins or what swi kombela ku va yelana mi ni pfuna ka yaleyo part. I think vesa leswi ni nga va langutisa swo lava va ri two laha va yelana va ri ku ni bayiseni ku nga ku ri wini loyi a nga fika ba the animal handle because khanda ra ku feel ku bayisela a va ri ku dihlengerini the animal laha and then vona na ku misa loyi a nga sungula a ba the animal a hi yena Vusi swi ti komba na ku Vusi lowun'wana swi ti komba na ku lowun'wana a nga fika ba the animal a handle low of course a kha a dliva part of bad companies. I think hi leswi nga ku leswaku a dyo hlengera ku ze di nga lwangi nolo a di swi vona ku va nga di vavisa of course va ri two imagine no va kha va jima so yeah a di lwangi the animal se mina no yimana ku twa ku do di rini but loko do ngi va a ri one a ni voni ku a nga lungha mina no lela ni lo tshama la a ni voni ku a nga lungha misa lowa ka the animal yo di juma leswiya so a reds